नमस्ते, टेस्टले यहाँहरूलाई सम्पुट लिपि अनलाइनमा स्वागत छ। सबैले राम्रो जानुपर्छ, त्यसैले एकजनाले पढ्ने पढाउने अनि अरूहरूले चाहिँ दोहोऱ्याउने है। मजी तपाईँले पढ्नुहोस्। कागी कुकी कागी कास्याप कुकु कास्याप कुकु काडेङ्बुके काडेङ्बुके कानरुको कानारुको खागिगुखी खोलेर पढ्नु है। खोलेर पढ्यो भने अनि हामीले पढ्दाखेरि सजिलो हुन्छ। मुख खोलेर पढ्नुहोस् है। तपाईँले पढ्दाखेरि बिस्तारै मुख खोल्ला नखोल्ला जसरी नपढ्नुहोस्, मुख खोलेर पढ्नुपर्छ यिनीहरू सबै। ल पढ्नुहोस्। खाडेङ्बुखे खानरुखो खानारुखो गागिकुगी गागिगुगी गास्यापकुगु गास्यापकुगु गाडेङ्बुगे गाडेङ्बुगे गानरुगो गानारुगो गागिकुगी गागिगुनी गास्यापकुगु गास्यापकुगु गाडेङ्बुगे गाडेङ्बुने गानरुगो गानारुनो। अब टसीजी तपाईँले पढ्नुहोस् है। चादेखि चाहिँ टसीजीले पढ्नुहोस्। चागिगुची ची चागिकुची छास्यापकुछु चु चास्यापकुचु चास्यापकुचु छाडेङ्बुछे छा होइन चा अरे यो सबै चा हो, यो सबै चा हो है। चागिगुची चास्यापकुचु भन्नु पर्ने चा होइन। फेरि भन्नुहोस् त। चागिगुची चास्यापकुचु चाडेङ्बुचे चानारुचो छागिगुची छास्यापकुचु छाडेङ्बुचे छानारुचो जागिगुजी छास्यापकुचु जाडेङ्बुचे जानारुचो न्यागिगुनी हजुर फेरि भन्नुहोस् त। न्यागिगुनी हजुर न्यागिगुनी न्यास्यापकुनु न्याडेङ्बुने न्यानारुनो सुरेशजी तपाईँले अघि टासीज्यूले त न्यासम्म पढ्नुभयो। अब तादेखि चाहिँ तपाईँ पढ्नु है। तागिगुती तास्यापकुतु ताडेङ्बुते तानारुतो थागिगुथी थास्यापकुथु थाडेङ्बुथे
타 댕보테 타 댕고테 타 나루토 타 나루토 다 기구디 다 기구디 다 셉구두 다 셉두두 다 셉구두 다 댕보데 다 다 댕보데 댕고데 다 나루도 다 나루도 나 기구니 나 기구니 나 셉구누 나 셉규누 나 댕보네 나 셉구니 나 댕보네 나 나루노 나 나루노 네. अनि राजकुमारजी तपाईँ